Waktu 15 tahun, mungkin lebih. Saya di sini berdulu di sini. Saya masih berada turis ya. Aku mau tanya, speaking English now. I would like to know if there are some tourists from other countries. Where are people from England, from Francis? Ada turis? So I remember my time when I come here the first time. I was just a tourist, yeah. Normal tourist, but interesting in music in Batak. So I hear in the KD2, tidak jauh dari sini. Lagunya lang nakari, ya. Lagunya saya belum pernah dengar kaset. Waktu itu tidak ada CD kaset, ya. Saya tidak ada. Saya belajar, saya dengar di KD2. Oh, melodi ini enak kali. Nomor 2 saya belajar. Nomor 2, why are you so sad? Why? Puasa. Muruk. Kenapa muruk? Oh
Oh.